Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabati Muslim akhunaqtum. Ada algon me mewani Ramadan ma hoge ade gyagana ka debago febba hisaba wasulaifa. Ade algon menge tere gawaran aamuko fenna manzaren mi Ramadan mas feshigen anneroge ehunna shawgu warikan ade Ramadan ma hoge medutere hisaba daruga algon menke beku nohore. Ehenkamo mikan hallu kurumattaka mikan islah kurumattaka algon me warboda gadala masika koranje ehni mi shaytana algon me magfardu mattaka ena gangule gole ade algon mega kurigu ummette huge mihunna behegoton Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an go hikorwa fawe wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum tiyabam kurigu ummette huge mihu ade kurige ahlu kitab fattaku ahlu yahudina nasara inna vi falen tiyabam nuwashe wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad den ebam hunna vi go bayan koromo Allah wa hikorwa angawani ebam hunna bes muddatu diguwegen diye faqasat qulubuhum natija goto muga hitta harwegendiye ehma ramla mo gemme 30 dos mi algon men mi muddatu diguwegen algon men farwa ko koram fashafkam gawanama algon men wes hama yahudina nasara na jehunu halu jehidane ehma algon menge mi iman kan itura taza kon itura algon men mi alkanta kuga sabitu mattaka wakin hasagote ga ramla mo ge medu dihege tere algon men warabada samalu kan denje doyka Allah subhanahu wa ta'ala algon menna e sabitu kon nemar ko devon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.